Daytan ka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan ka. Naibag nga oras yung amin gagayem. Shout out kada kay amin na listeners, commenters, subscribers, kan supporters kada iti drama kan vlogs dito channel tayo Jor Drama Tips TV. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapauluan, Filingero. Dito'y drama tayo, unay daytan ka. Papanamot na nakarubwat ka, Juan. Secret. Laklakaya na pa secret silang. Abay, ingka mga risabaw. Ay, masurpresa kanto lang ay. Narigat no ibagak. Jak kayat ti makontra. Ibagam kay din. Tapno amok no kontraan ka nuno niya. Ya, jak pala na ibagbaga. Kumontrakan. Unay daytan ka. Ibagamon kunakmat. Inagmatang iti speaker. Agraraman pilingero. Apay kanta ka. Apay dakas. Na, nukasta, gumatang ka, taplanom tagkanta, ay unay daytan ka. Apa na ni tatang nanang? Mapan ka no gumatang iti speaker. Apay agkanta? Kaun nga taa. Sa dino ti pagkantaan na nga eh. Kat dinamot ammo ti kumanta. Ay agpraktis mo nga taa. Apay sumrek asingar ni tatang. Una nga ta, sinangkwansit asinger. Una daytan ka. Apay dilawan niyaw. No aramata kapag kantaan tigatangat ng speaker. Madilaw at talaga at di mo mutamut agkanta. Kalpasan na, speaker tigatangam, takaya mo ti kumanta. Tuwan Mike. Ay, manaktak kayaw ti pagna. Masapol ay agamin ti speaker no agkanta ka. Saan ka singer kunak manen? Apay, singer laang ti agaramat iti speaker. Amukmat nga aramatan. Lakay, di munto aramatan na pagkantaan tigatangam nga speaker taama nga no agtodo. Saan pa'y mo ta panagtutudo ita? Agtodo iti bato. Alya, daytan ka. Nay, asino ti urayam mo't dito sirok ti mangga, Jonah? Asino kumamot nga iti urayak? Apay nga raw nga daka ditaw. Ay nananang, makatitilang ti panagpatukar ni tatang. Kunamlan am muna tagkanta. Filingero mo ni tatang. Mas daawak Inton kwan inobor-obor dan tabala ay tamarengrengan dan ako naam. Saan una ang mangag ditoy? Ngampadasin nyo to masidag nanang tapno mangagyo. Ay sanad, jak may ruso kadenggan ti panagkanta ti amayaw. Agpaabagatan ka dagpamyanan kas kadagpalaod ka dagpadaya. Masurunak! Unay daytan kaka. Naimbag man, tanao makamutlangan nagkankantay tagpalaod dagpadaya. Aguyaw kayo manan ako nak. Amuyaw. Constant practice makes it perfect. Awan lat amo ko na ma-perfect mo, Juan. Makita yun to Talaga nga sa utak tag-practice iti inaldaw. Ay na, di ka mangreng-reng iti inaldaw ta mauma ti tauken ka. Uburen da ka kuna lang arudan. Asino kumamot ti bagtik amang umor iti tao, ngawan mo't araramidin na. Adala kat. Adda aklang mo't iti unag ti pagtangak, ngagragragsak, umuran nakit din. Nangala, matikas ta. Da kamin to paya kabalay mo kaya da kan nga uburen iti nalaw sa luksaw ngay. Unay daytan kaka. Mabalin mo magamintag kanta. Nga oray awan ti microphone kada speaker. Practice laang mo't ako nam. Ganijay banyo ti pagpraktisam ta isiram anay imbag ti ridaw kada tawa. Kano adda makitam nga abot pulatam. Unay daytan kaka. Di pa ikit saan ako na makaangas. Nalabos ka mo't bakat. Padakan tumos la adina mo tagkanta. Di ka man nagiraman.
Ta iso nga rod asaan da ka mapagkanta tadyak amaw. Kasta kamot kumaa. Ano di mo amutag kanta? Di ka kundi kanta, pilingi raw. Kaya mo, Mike. Isungar ngay praktisak bareng adan to sumayaatan. Nene, apay day ta arak di talamisaan? Inubak takno lumaingak ngagkanta bakay. Anya, apay pati pa naginumiti arak masapul a praktisemutan. Ada amin di sal atak no komplito. Nalaklakatag sursuraw no kompleto rikada. O naidaytan, Juan. Pilingero talaga ni Tatang. Feeling ni Tatang kat aday jay club. Imbag ating sardeng nan tagkan kanta. Simakit siguro jay karabukob na isungin sardeng nan. Nusyak agad bay-bay aklatan. Tunggal agpraktis nga agkanta ni Tatang at damot ten arak kas kadapulutan asang sangun na. Feelingero ni Tatang nga talaga. Mala, bayan tayo no iso tiragsak na. Ang timapan iti klab makipulapol kadag iti lalaka na babay. Nasaysaya tigastan Amangan no aramiden nanton, Manong Alfi. Siyempre, no mabartek, agsapol iti paglinglingayan. Kasta ngamin ti daduma alalakay dito ayan tayo. Ada ka ni Tatang daytan talakay mo tayo. Huwag ayan. Ayan na ka di. Amuklatan nga awan. Awan nagpatukar. Napansiguro gimatang iti inuman na. Talaga mat ni Tatang. Paypaysun na. Uray daytan kaka. Nay, parisam saon. Ada ka ba't gayam dito istar? Isat ko man basit iti may saserbisa, paray. Ay, umayat gumatang iti isat ko man kay. Takno naganas, kin nalalaingak ako mantla. Kastaya, paray. Wa, paray. Iso kay di balay langan ti pagsatanta, tada pa'y pagkantaan. Ay, yawan na, paray. Jakmod ammo tagkanta. Agpadatan na, paray. Ang mapraktis, basta kanayaw. Sige ang aron. Ang manyakay ti pulutan ta. Mga alasan na iti manok mo no karne ala ko ni bakit indang. Para may salangang serbis at kwartak pare. Problema ayan ita. Ada kwartak. Kan sakmat agaw awais. Isong awan pagnanagam. O naidaitan kaka. Manong, kita am dagiti sumungad. Datatang ken Tata Samson. Wan nga paiso. Agturong namat ditaw. Kan ada bit-bit da mainom. Unay daytan. Inawis siguro ni Tatang ni Tata Samson. Oo na yan ni Tatang. Ala, makibarbar kadam to ni Tatang. Obey. Inawis ko ni Tata yung Asamson. Kanta kami man kiday. Anya? Dinamagyo kumamot no ammo ni Tata Samson tagkanta. Ta saan mo't ngagkankanta? Diyak pa'y napuutan. Iso nga raw nga inawis ka o tapno dakadwak ngagpractice. Baka sursuron tao. Nakitaan nyo kat nakasuro akmutin basit. Ha? Lumaing tumot akas kanya. O, naidaytan kaka. Kilat mo't anay dapti pagkankantaan da Tatang. Siya, tinapan nang idep ta masuruna kaon. Nagpipig sa ti panagkankantada. Kasla dalagkankanta grade 1. Kasla grade 1 lang arudan, agpadaya agpalaod pa'y. Imbag ta sana nagriri ni Tatang. Nang runag at nabartekdan ka ni Tata Samson. Padasin na tagriri atay tapwak ko ti speaker na. O nalatan kaka. Apay no, dwa kailangan ko mag-practice ngagkanta na nang. Madi Apay amari. Ibabaing ko ki din ti bagek iti karuba. Day ta aki di dengdenggendan dita ngagkarakyak kada agkarasilang. O sumut kiti na nang. No asino nagiti agpalaod agpadaya. Isuda tinaturod ti rusok na. O naidetan kaka. Nay, apay papananyungay ka na bartek kayaw. Ejay balay may ti pagsatan may.
Awan mangag mi ang iwat. Ayaw na daytan kaka. Mapantan pare. Time pa ka nakamutlan. Uray imbagam, tajak mo't impalobos asumurot ni Juan. Ay, ora man labdan na. Kaya't kumati sumorot ka ni kumparay. Ta kontrabida kayo man. Pakalaing ka manun ako nak, di ka mapan. Mapan kami. Gumugtak mo't. Nagsiga kan la kay Juan. Pagbalinak mo kami na dakas laobay nga ong tamdita. Nalaing kan. Ngaminton sumangput kag sagana ka. Mapantan paray. Ay, pare. Let's enjoy the night. Night ngay bagbagam, let's enjoy the night nga imalaldawan. Unay daytan, Juan. Manong Alfie, dakasan ti mapaspasamak. Apay aya, Jonah? Ni tatang ken tata Samson na panda kano iti club iti rabi Iso asaan ana uray ni nana nga sumangpet. Delikado nga rodo na. Feeling ngero mo ni tatang. Feeling gwapo mo ten. Ang mga no dapay ko chicks nan. Kasaritak tuman ni tatang. Oo, nadaytan kaka. Tatang, saan kayo mo't anagawid ang nagpatnag? Nagturugan yung ay. Gapoy ti bartik kaw. Inturog kaw ni ti balay da pare samsaw. Maday ti kasta tatang. Ipalpalubos mila ngagkanta kayo ken agsyat basit. Ngam no agbartag iti kasta unay ket jak ipalubos. Ta pakaalani ti sakit dayta. Anya gaya sakit si maanak. Sakit ang maalay ti babae. Anya? Ulit at tatang. Sakit ang maalay ti babae. Siyempre, gangganasin yun ton ti mapan iti club ta ado ti pusaksak sabsabong ijay. Huwag nga rab. Naglalapsat na laki din aya. Anya? Daitan ti bagbagak tatang. Sabalin ti tinurturong ti speaker yaw. Punuti ko na ni Manong, tatang. Nang rugila dayta iti speaker. Idi kwan, uminom kayo meten, kabayatan ti panagpraktis yung agkanta. Idi kwan, makibarkada kayo meten. Idi kwan, club meten. Ang mga nagdapay kay idin chicks yo, tatang. Manumeten nga iti chicks yo iti club, tatang. Awan ba ta? Nagloko kan nga ubeg. Buyak lang, tilunglong ay da. Ngam sana ka nagaram iti club ta, mabainak ba't Sapay la kumaa, tagsasao kayo iti pudno tatang. Takaasi mo ni nanang, no isukat yu kadagiti kakasjay laang ang babae. Apay kit nga sukat ko nga iti inayaw. Kat, kasano nga rod tatang? Itultuloy yu kaditi makibarkada, ken sumrek, nga aginom iti club. Apay nga agsarimadeng kayo ngay tatang. Adan samatan paspasmok yu iti club. Awan? Tinasaya at tatang, agsarita kayo kininanang, taagkari kayo kinkwana, narigaten. Saan niya kaya't ngagriri kayo kun nanang tatang? Sa pinagsango na kayo na si dadengag kami. Pudnuti ko na ni Manong Alfie. Iso ada kami mo na nakisarita kan katatang. Tanarigat no ni nanang. Ta siguradong agapa kayo. Kayat may nga agsarita kayo itinaimbag. Ala, agtimag ka nga rodan, Juan. Tatang, agkari kayo may sardeng yung ti barkada kan club kan arak. Alaway, bay akong dagijay imbagam. Basta liyo pakibiyangan nga raw, practice ak nga agkanta di ti pagtaangan tayo. Tapno jak mapanono ti rumwara makibarkada. Nalananang, bay antayon ni tatang agkanta-kanta dito'y balay. Kanurag siyatak, basi-basit lang may. Karimday ta tasyakit jakmet kayat tinariribok a pagtaengan. Angam no natangken ti ulo ti tao, oray gubat jak atrasan. Ay unay letang kaka. Saan mutin bakit? Taoray sakit jakmet kayat tiriri no mabalbalain. Alang tatang.
May kariyaw. Alito'y kailatan balay nga ginom. Nga basit-basit laan. Kan, saan adatay bumtak mo ti irdram iti pamayam ngagpatukar ata makigtuta mo no kwa. Alaway. Ikapsot kaon parakin ka. Tapnawan makunkunam. Kasta, pagkikinaawatan ng iti bambanag. Awan nga ron ti parikot. Solve agad. Awan bata talaga. O nadaitan ka. Sayang ni Trixie. Diyak pa'y napasumbat. Anyat ko nam. Diakon ti club kun barkada. Promise. Ora sino pa tagdep-dep pa. O nadaitan ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapoluan. Filingiro. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami tinkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.